Ki Pulit Jaiñtia district la Pynkhreh Jhadc nakabenta ke election MDC arajar pausan Jaiñtia atan masa district council. Haga jingalang kabalong haga kapratri urampang arajar pausan la pendep beka vulnerability mapping jangi polling station dak election cell rengkai ke jinga selok lang bat ki officer ni sektor bagi thanat bat sabu pratli ki polling station la bo hak kadan kum ki jaga tap vote ki belaban syakta. Kenaman kangla ru ikinu-kinu ki Jaiñtia ke belak ban mi ki Jaiñtia basngausi lebatha ki pat ba ki bidani ki tiar siat belayo license bani IT shwa shipo chathanat la penlong ki jing pahara la tek la kami ki nu ki rushum kabu ki bathau jing kulmar la penjuri ki jing talasi ki bor Pulit harup menta. Nolong ki officer bagi nong trai jang ki police station bat ki outpost kindan shu sasan spa stan phongut ki Pulit ki ban pahara ban Pynïaid Beit ya ki election. Katnak Pulit kelapin tiknaru ban bu shu iki buat pahara haki polling station belak ban cakta bahkan dandu ke quick response team ya ke baon bu haki jaka badan kambha. Katnak Pulit kelabut dinru ya ke jinglong jingman haduk gini gisngi wala kampat dan setia kanu-kanu ke jing Pynkhreh ya ke model code of conduct bar haduk mentah ki Pulit kimpat yo register case ya kanu-kanu ke jing Pynkhreh ya ki kendon le election. Ketenak Pulit jangka Jaiñtia kelabut jingmut ru ban kampinjur ke jing pahara hagi shnong khaput ke jela bar Pynkhreh ki buat pahara tar haduk benapoi ke sengi tap vote. Nelo kata la penlong ru ya ki buat meeting haga kedan jangki SP bat DC kenang ban pentikna bagi jing penlong ke election kenlong ke Pynïaid. Ki buat Pulit jangka Jaiñtia bat ke West Karbi Anglong district kelapit ngor bha ban pentikna bakan omdon ke nu ke jing penthot ya ke syong san ke barang don ke election.